هێژایان نهاژیل سەر بێ مژارێک کەچا کووردا ڕۆژەڤای کوردستانی زیلان هەموو ji بەژارێک کوبانێ بڕیا سکایپێ دەتگەل من بە ئەمە پێتر لەسەر vê بیرۆکاوی و پەرتووکاوی و هەروەها کارên wê دwarên سینەمایدا باخvin. دەستپێکê pîroz بە زیلان te pertûka xwe ya yekemîn di temenê 23 saliya xwe de îmza kir bi keçên wekû te zîrek serbilindin. Zîlan bîroka te gelek baldara rastî bi awayekî ku te çîrokên dapîra xwe nivîsiye û kiriye pertûk ji ber ku rastî çîrokên dapîran gelek xweş in. Ji me re bêje te kengî biryar da çîrokê dapîra xwe bike pertûk. دەستپێکە ساڵ و بەختەوار بێ دەستپێکە کو من دەست بێ خەڵاتێ کرد 2014 بوو ji 2014 حیانها jî ser vê xebatê ez dixebitîm heya gîşt roja şehîya nîfekerina wê êdî emrênkarin bê min dawî bû ji 2014 belkî hîn temenê min jî hîn biçûktir bû lê tenê min dengê we qeyd dikir min dizanibû ku gerek ev çîrokana winda nebin. Yani dur ve amre tirkamın bas yani kalu firme her kişiyan mirin heye. فمدكوت روجا كي جر tirkam تنا ve gerek تشتاق جوه بميني جمن را بميني جزارو كما را بميني جديرو كرا بميني فجبوه من دنجي بي قيد ذكر وبشرة هدي من درباسي نفساندني كر كو حيا إيرو بو برتوكاكي gelek baş zîlan her li ser çîrokên dapîra te hate bîram dema zarok bû min piranî heşt çîrokên tirsnak dikir rastî. Çîrokê ku dapîra te ji tara qal kirine li ser çi ne? Gelo di nava wan de çi tiştek heye ku ji xeyal û ramana xwe te li ser zêde kirbe? Min xwest ku wekî ku pîrkan min gotî ez wek wê xweşbûna wê binivîsî. Belkî min nikaribû ew xweşbûna giştî jî binivîsanda lê xasî min karibû min tiştê wek wê gotî min derbasî nîvisandinê kir. Lê dîsa wêjeya devokî û ya nivîskî nabe wek hev ele guhertin têda çê dibe. û yedin çîrokê cûr be cûr hene wek te gotî tirsê canan emrane dizan ji me re çîrokê tirsê digotin ji bo ku emrazê. û canan jî ji bo kêfa me werê çîrokê pêkenok digotin. Canan jî ji bo pend û şîret al me bikin çîrokên em bên şîret û pendê de hebûn ji me re digotin. Başa hejmarek çîrok hene helbet di nava pertûkê de ka ji me re çîrokekê qal bike ku tu hez dika niha digelbîneran parvekî. Bi Kurdî helbet. Balam de tu çîrok erê çîrokê we gişt hez dikim çîrok ne hene li ser em bêjin başiya mirov qenciya wan heye. Mesela li çîrokê we de hinek hene qal dike ku çawa gerek mirov ji heywanan ajara hez dike. Di hineka da qala pirsgirêkên civakî dike. Qala hişmendiya mirovan dike. Pir çîrokên balkêş hene. Wekî em dibêjin yekê bi navê hevpêcanî zêrîn. Yekê bi navê mesela hephinarkê belkî min her kes nas dikin. Lê me bi rengê Kobanî nivîsandiye. Zaten çîrok li her bajarekî bi rengekî tê gotin. Ji hephinarkê li em bêjin mînak li Qamişlo ne wek li Kobanî ye. Rast zîlan te got te wêjeya Kurdî xwendiye berîn hal raporê û pertûka te jî bi zimanê dake ev karek gelek baş ji ber ku li Kobanê berîn hawek em dizanin xwendin lê dibistanan bi zimanê erebî bûwe û te erebî jî xwendiye. Helbet bû te zimanê dayk xweştir e ji bo nivîsînê û derbirînê. Li pêşa rojê naxwazî bi zimanekî din ji bilî Kurdî binivîsî gelo? Erê zaten ji bilî zimanê Kurdî ez zimanê erebî jî dizanim û belkî hinekî jî îngilîzî. Lê zimanê Kurdî bêhtir wek û taybet jî çîrokên devokî xweştir in ger bi Kurdî bêne nivîsandin ji ber ku rihê wê bi Kurdî ye. Ji bo ez Kurdî dinivîsînim. Gelek baş e li raporê her wiha te amajebûyekê kir ku te çendîn kurtefilm nivîsiye û derhîneriya wan jî te kiriye. Gelo piştî pêngava kurtefîlman te çi plan heye? Planek mestirîne ji bo nivîsîna filmekî dirêj? Rast zaten yek ji em bêjin armancê min nivîsandin e yani zaten armanca min nivîsandin e nivîsandina senaryo ne. Dixwazim bibim senarîstekî baş. Na ez kurtefîlman jî nivîsînim cana derhînertiya wan jî dikim. Lê ez em bên xalê min de rojekê ez fîlmekî senaryoyekî pir baş binivîsînim. û belkî derhînertiya filmekî pir baş jî bikim li gor asta cîhanî. Em hêviyaweyekê dikin wek tu dizane û melûm e jî her nivîserek bi cûrekî dinivîse nivîsînên polisî hene bû nimûne tirsnakiyan jî romansî tu bi giştî ku zîlan hemû heşt cûre sînaryoyekî dike her wiha û kurtefîlmên te berhevkirine navaroka wan li ser çi bû? Erê
براني كرت فيلم متشكرة لسر مجار جواكينة وبراني دراماتيكة فيلم بيجن سر مجار شعر زاروكان جني گشتی جواکینه و بهتر رباز روی دراماتیکه و حیا دیساندن چیروکه منجی دراماتیکه. گلک باشه پشتی و پرتوکه پروژه انتای اندهاتی شده بن نخوازی همان چیروکه نوا پرتوکه لسر اوای کرت فیلمان درست بکی؟ شخوا يعني أتحس بكم روجة كجي برهمة كمن يعني بيسكي دالي سينما بلكن ها سنة من بشكي بتشوك نبي صنديال سر سينما الكوباني لهنا تشتكي أو سنة. گلک باشه زیلان کرم که بردوام به. تمام مقايس الشبكة شو تمام قلت برهمة كمل بتشوك هي دالي سينما دالي بركن الفر سينما صالون السينما الكوباني أو جي سينما طانوس مجرد ما دقوت دستيكن صالين حزار نحسدو تشلونا هذا بينجيدا سينما الفرهبو بجي بكلي كوينة قل سر شي كريا لدم بيش بلكي اسبرتو كي برفرح ترجي شي كم سر گلک باشه پرسیارک دنجی های اسخوازم التبکم مال رابوری دی تبحثا هندک فستیوال انکر کوتا مشارکت دکرنا او فستیوال کی جان جوان بو کاج مرا بحث که فستيفال سينما لهر لسوريا يانجي جدر في سوريا بون الدربة السورية ذاتا تدي أزماف كومينا فيلم يا رجابا دكاردك بريا كومينة من فيلم خارج بو فستيفال روسيا نبنتويا فيلمين كرد وكدنجي ذاتا الرجابا غير فستيفال شدبن أم بشتاري دبن أو جي سرنافي كومينة گلک باشه زیلان حمو سیناریستو در هنرج کوبانی بریا سکایپ تبمرا بو گلک سپاسش بو وشداریاته هی بیا سرکفتنه بس